आज हाम्रो आप्पाको हातबाट हामीले खाना खानु पाउँछ क्या ओ ल हाम्रो दिदी पनि यहाँ रहेछ ओ लाकरसँग ओइ आज ल Homie em tung ở Sri Lanka, tung ở ta sip sip. ल फर्केसँग ल चट्ट सौजीसँग ल हो दामी नाम कमला हो Hello everyone, Namaste, Rashid Alek and welcome back to my channel. Though this is vlog, it's me Smiling Lam from Pokhara. And guys, so today I just go with my Tibetan friends. So we make this plan before or 2 months before, yeah. So they say when holiday time, so it's really easy for us like that. Yeah, that's true, yeah. So our summer vacation, so it's very easy to go any place, yeah. So today finally our planning is completed, yeah. And then so today we go there and then we make some lunch and we take there. It's a dry picnic, yeah. So to our Tibetan friends and also me and then Abnono, so we go there and so it's a natural, yeah. So here too is very near, so it's called, the place is called Gatakula. So in there the river, yeah, so it's a natural river. So I'm going to show you. You really love it, I'm sure. So if you see my videos, sure if you are stay in Pokhara, so sure you want to go this place, yeah. So and then I think most of you all enjoy that our just 2 days ago, yeah, our picnic, yeah, in Singapore Resort. So our senior Lama picnic. So there we play some games, yeah. So it's a really entertainment, and so I got many comments also. Everyone feel very happy, and everyone is happy to see this video, and so thank you so much to all of you for your support, yeah. So it's just entertainment, yeah, make happy to others, that is also Dharma. Okay, so today I'm going to show you new place. Okay, bye bye. So can you see this is our monastery? My scooter is here, but no one is here because holiday. So drink lagar rai, tenda kola lagar lu khung ora, lah, okay, ya, bye bye. Bye. Dah, kalau mau tengah tu, bye bye. Bye. Dah, siapa cakap? Siapa cakap? Bye bye. Ama nyingcel, bye bye. Kana handshake. Oi, dah ama dah, muka pun nyingcel pekon. Oh, nubu. Kana big fan. Okay, namsi to dinde nyao ba. Okay, da dinde leader da. YouTube cafe. यो हाम्रो क्याम्पको YouTube क्याफे. हाम्रो यहाँ लोप्साङ बहिनी उहाँको पनि YouTube च्यानल छ है. लोप्साङ हाय. लोप्साङ YouTube च्यानल नाम के रे? लोप्साङ सेटिन है. अनि यो बहिनीको यो के रे क्याफे हो उहाँ बहिनीको है. अनि उहाँ बहिनीको पनि के रे YouTube छ. अनि हेर्न आज हेर्न ओहो हाम्रो आज दर्पण पनि यहाँ रहेछ. ओ ल हाम्रो दिदी पनि यहाँ रहेछ. ओ लाकरसँग ओइ आज ल ओके यहाँ हाम्रो केमको यो धेरै छ. अनि केमको यो सबै यहाँ सबै हाम्रो केमको छ. कोही त अब बन्द गरिसकेको रहेछ. यो सबै छ. अनि यो चाहिँ बहिनीको क्याफे भयो. अनि हाम्रो यहाँ खासो किचन यहाँ चाहिँ हाम्रो आप्पाको हो. अनि यहाँबाट अब हाम्रो स्टार्ट गर्छ क्या अब, किनभने यो भाइको उहाँले आज कुक गरेर हामी यहीँ बनाएर अनि उता खाने हो. अब यहाँ उसले बनाउँदैछ. हो धर्के हो यहाँबाट अब उहाँले के अरे सबै यहाँबाट बनाएर अनि हामी माथि गाह्रो खोलामा लिएर जाने हो. अघि यहाँबाट स्टार्ट हो. म देखाउँछु है. यो हाम्रो क्याम्प भयो सबै. लासो किचन अनि यो अफिस भयो.
यहाँ सबै यो हाम्रो क्याम्पको हो हेलो हाय सुदरो 뭐 시행부터 그냥 아마마마마 시행부터 가 오케이 네 들대 아마마마마 이거 남기요 요 이거 남기요 어 민가로 그 보백이 시행이라 보백이 시행래 그 던다 로 가져라다 로이 롭다 이와 진짜 가져라 진짜 숨바 알레 야야야야 진짜 숨바 난 가와라 캡시에나 TV 나오사 TV는 라라라라 진짜 가져라 진짜 숨바래 아 야야 오케이 들다 이제다 하시 라 ओके यो बाबुहरु हाम्रो यही माथिको रहेछ अनि उनीहरु यहाँ क्याम्पमा पर्दाखेरि टिबेटन सबै आउँदो रहेछ कि उनीहरुलाई है ओके सो यहाँ हो अहिले भित्र देखाउँछु है यहाँ हाम्रो मेन शेफ चाहिँ अब बिजी छ कि भाइ चाहिँ खाना यस्तो मिठो पाउँछ तिनीहरु यहाँ आउनुपर्छ 깜빡이 보상아 쉐고서 맨 대책밖에 까워디 루키다 말아 대신에 시티디야 교양 알아 교포 몰라 때내 바를 묵지 마라 나니 찍봤다 말아 교배샬라 가른 예닝라 따르다 차스교 슈퍼스타 키게 자체가 디하라 쉐와디 마치빠메 쉐와디 샘백이 체 유노라 따였다 메라 똥파 당기야 마라 스피커 버다 버 ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाने है अब ओ नोनो हाला दिरे हो दि ओके दे हाम्रो दामी है आज हाम्रो आपाको हातबाट हामीले खाना खानु पाउँछ कि अब मिठो बनाइसक्यो सबै अब मिठो खाने हो आज माथि गएर छिट्टुको बेलामा चाट ह्यान्सी पनि छ मान्छे आबा दर्ता छ त्यहाँ पाक्यो अब त बस हाम्रो काली दाई पनि देखाइदिउँ हाम्रो यहाँ झैले पनि चिया खाने ठाउँ काली दाई आफै चिया खाँदैछ ल दाई नमस्ते है ल हजुरलाई वेलकम छ मेरो ब्लगमा है काली दाईले चट्ट काली दाई पनि यहाँ गोरो देखेछ त गोरो दाई म गोरो छु नि तपाईं कालो हुनुहुन्छ ओ ल आज हामी रमाइलो गर्छु हामी चिया खाने ठाउँ यहाँ हो होइन दाई है ल फेरि भरे आउँला चिया खान है दाई हुन्छ ल 들어오냐 바로 뉴트레 아바 또 남시다 더 마이거 어 हाम्रो यहाँ साउजीको ठाउँ हो मेन सामान किन्ने ठाउँ ओ साउजी ओ ल यहाँ हो सामान किन्ने ठाउँ सबै सामान यहाँ छ दुख देखा ल यहाँ तपाईको पनि ब्लग आउनु भयो है ल फर्केसँग ल चट्ट साउजीसँग ल ओ दामी नाम कमला हो डिके राख्ने डिके माल्दी बाबु दाइको है थाकाली होम्स यहाँबाट जानुपर्छ यहाँबाट अझै घटखोला थोरै जानुपर्छ के हो दाइ खाना खाँदै रहेछ के हो ओ यहीँ हो यसो देखाउँछ यस्तो देखाउँथे अनि बाबु दाइ छैन ओ बाबु दाइ कहाँ छ ए नारे भाइ पो रहेछ दाइ खै दाइ तल ए ल हाम्रो यो थाकाली होम्स यो है अब यहाँबाट हामी माथि जाने के घटखोला है म पछि आउँछु भरे आउँछ है ल अहिले गयो
चारा बाबा तो रहा Wadah nggak tahu. Karena saya, karena gede gimana? डबल स्ट्रिंग खाना यार Mana dia? अभी कौन जरा तो हाँ Ah, जो कौन जरा persis ya, sudah. Terus ओके ल अब हाम्रो स्पिडर चाहिँ हामीले यहाँ राख्यो यहाँबाट बिस्तारै जानुपर्छ छ अनि ल केराहरू यहाँ छ ल हो गाइस ल तेर 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 जिपले भन्दा भाइरल हुन्छ है भाइरल दामी 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 के भयो छर्के के भयो ओके गाइस अनि म यहाँको बारेमा है फोटो भन्न चाहन्छु यो चाहिँ अब घाटा खोला हाम्रो फेदी हाम्रो काकाले होम्स फेदीबाट यहाँ 5 मिनटमै हो अनि अस्तितिर यो ठाउँ राम्रो छ भन्थ्यो हाम्रो क्याम्पको केटाहरूले अनि हाम्रो लामाहरू पनि यहाँ केही खाइरहेको छ यो ठाउँमा पनि होइन यहाँबाट अहिले चाहिँ यहाँबाट क्लोज गर्नु पनि गाह्रो भयो कि किनभने हिजो अस्तितिर पानी ठुलो पऱ्यो नि हो त्यसले गरेर यो फेरि पौडी खेल्ने चाहिँ अलिक गाह्रो भयो यहाँ चाहिँ तर यो साइडमा हामी बनाउँछौँ खास गरेर यहाँबाट उता ठाउँ राम्रो छ क्या अब यहाँबाट हामी क्लोज नगर्नु ठुलो पानी छ हामी यहीँ बस्छौँ तर यस्तो बबल छ यार आमामा होलिडे मनाउने यहीँ हो अब ल तपाईँ यहीँ आउनु पऱ्यो अब एकछिनमा फेरि हामी खाना खाएको म सबै देखाउँछ है यहाँको भ्यू सबै देखाउँछ सो आई विल सो यु द भ्यू अफ हियर ओके सो tarke wa ओके त हजुर चाहिँ हल्का बनाएछ है हामीले हल्का आइज है केटा आइज सिक्किम है खाला तिगे सिक्किम हो दोस्री खास तातो पानी हो तातो पानी यहाँको अब म हल्का भ्यू देखाउँछ है अनि यहाँ एकछिन लगाउने त्यसपछि हामी खाना खान्छौँ पहिला म भ्यू देखाउँछ है सो यु द भ्यू त्यो हो भेरी ब्युटिफुल इट्स अ नेचुरल
알아 라디오면 돼. 이거라면 돼. 먼저 좀. 이거라면 돼. 가자. 쪼거라면 역시. 역시. 도착 가나. 낭만 오빠 나 어디 저거? 쪼거 돼. 저거. 근데 왜 아빠 이 저거 그랬다. 이 파사래. 나디 파사다. 나디 루고래. 나디 파사래. 이거 그래. 니서 그래. 니가 전 니레서 그래. 양파 나 이제. 나 저기 달려 보니야. 라이브 안 돼서 저기 달려 붙는다 야. 제발 라이브 안 돼서 라이브. 붙는다 라이브 붙는다. 라이브 분이 붙는다. 유튜브 마우스. 수산 끝. 와, 됐다. 와우, 됐다. 와. 잠깐만. 솔직히 갔다. 아. 쪽. 랑와이. 저 랑바르다. 아, 저래. 저 랑바르. 아, 저거로 차가 이거 줬어. 너네 가는데. 너도 가졌지 나 아무 싫어. 아, 뭐 그래 차가 가지. 아, 저거 그래 가지. 내가 막 네, 다시 디마시 말다. 네, 다라다. 아, 안 돼. 어디? 이씨 어떻게 해야 돼? 나머지는 애초에 룩스 해줘요. 아니야. 오케이. 아빠 다 해봐라. 그냥 들어간다. 어디 갔어? 네, 아빠. 이거에 한번 치킨 매서에 치킨 커나. 이쪽으로. 좀 양반다. 양파도 넣어. 근데 맨 vs wild and this system 따고 너도 안 나게. 상마 유스요. 야, 유스. 제일 개천보다. 나 가와이 나버리. 좀 맨날 가야. 안 돼. 안 돼. 안 버자. 아빠 다리만 나이스. 양파다 땡땡 보다 아빠 이게 소조 땡땡 어디? 앞에 가방 속이래. 전화 오래 아니. 테스트. 땡땡 보다. 할라가 뒤돌아서 프로블럼 할라래. 컴런이요 말이야. 거기서 저다. 땡땡 보다 가서. 땡큐. 양파. 남부 뷰 에너 뷰 고발래 Pachunagunan sa Sindenala Sugi-sukungan sa Motegala Rigangi posangan sa Tangmegala Nazu shine chigi dawe wala Yo G, what up kush Hozu paksaman ujagi Azi shashi yush Shaya ni shibupata Cautious down That's the time on the time chip Dawe kami wala kusip-sip Homie nyam dong sa riganchi Tuwatan sip-sip That's the time on the time chip Dawe kami wala kusip-sip Homie nyam dong sa riganchi Tuwatan sip-sip राम्रो भर्खरै फोटोसुट भयो है अब अहिले देखाउँछ है ल फोटोसुट इन्जोय गर्नु Karawa the land, you make it leg, you pulling the dick, you say when I get me so what you say. Company posang a shake was a man, the tip of the cow, the look at the mother, the shina shit.
아빠. 예. private 너무 중간다 되들 수기 뒤시 참나 들라 녀바 여다 녀바 guys ready to back 아바 thank you hey एकदम मिठो एकदम खाना है खाना सुन्दा चला ले मासा या तर्के मेन चला मन या नो okay thank you okay guys so we are going back thank you so much उनीहरु सबैजनालाई हाम्रो सेकेन्ड थर्ड डे को होलिडे है एकदम रमाइलो भयो अब यहाँबाट हामी फेरि गुम्बातिरै फर्किन्छु अब बाटोमा बिस्तारै जानु पर्यो चिप्लिन्छ कि तर्के ले तर्के गाउँमा धुलो त आज रमाइलो भयो ओके या अब थ्याङ्क यू या अनि है अब रमाइलो भयो है या तर्के नो अब आज सबैको के फोटो सुट कस्तो भयो भनेको फोटो सुट अब फोटो सुट हिरो हिरो या ओके अनि फोटो खिच्यो हामीले अब सबै खिच्यो होइन उनीहरूले जस्ट मैले फोटो राम्रो राम्रो दामी दामी खिच्यो सबैले अब आज फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रोफाइल दामी okay so now I want to stop my video so thank you so much everyone who watched this video and then this is our third day our holiday and then again I will go someplace I will enjoy my holiday so dhanyabad and so now I want to stop and thank you so much all of you who always supporting me and so Jai Buddha and bye bye oh guys actually bye bye bandhu bye bye okay Kediam big di sar, ye kiki tamar, ye gua kile, ngapo di me.